Niya ka si Kam guys. Kuito gay ne kubaya sila taga iPhone. Naway samin napikilan nulay. Janan ko hadya magbeli cellphone kahalga. Ubus gani kay mabaya. Oh no! Kasi kay kahan magchat siya ako mapituhin. Miabahi ni. We pamayam no akulay ko ito abahi ni. Ka te respect ko ngan kay kahan maludem lahat din. Bisan bahi-bahi taga iPhone. Na, paino. Ako tel lusapi pinabelihan kun. Pameli ko hadya iPhone. Suga ga ko agad no mag-chat si Kao. Nabuso sa isa, bangkway ni amma ko, gesab kumabaya. Kabata-bata ko perang. Ako? Kung ibahiyan ng maano pa man, biraho isa bulueruet ko. Mga bahi ni kayo isab kyo dayray. Dakiro magdayray, magkreya kabahi. Agaron daho ko mag-chat si Kao. Pus niya isab, may subol mag-chat pito si ako. Takay pondo sab siya. Pero kasala kun guys, po nga. Sala hati kewang po nga. Na ako ga do ko po nga. Bahi-bahi ni ko man may subul-subulin. Manggana sawe ko magtuhot subul do pisap ko. Suga ga ko po nga. Ga nga. Na. Kahagat ni Keo. Bugay sab ko si Mirela po nga. Lurang ko keket de. Ngayon hadya bang makatambalan ako iPhone dele bang ko tinaytanos. Kaya ganaw ba sila latag iPhone. Maap niya si Kam Kemon. Dake maap. Gay kumabaya. Lungando ni kumakabeli iPhone. Tel lusapi pinabelihan kun labi dahatus ngibu pameli ko hadya iPhone. Duk ko hadya kabayaan no. Kay manan ko pe kasibaran kun lagi ni kami tumiklano. Kay manan no baran nun. Bisan bulawan ini inusal. Pasong pekiuhat yang bulawan mangsayin. Oh no! Pote. Nabanginin takeke gani ya. Bang kami tinaytanos menjadi sakit kami. Balik ko si Kao, ga ko po nga po nga kun. Bekay ruwagaan ga niya punga ko kisati. Ubus niya had kakang ko inanan sa kakang na ininduk yagay menjadi taytanos no. Ya, taman tu ni hadja. Okay ni. Bye.